Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Sitting MLA, Jongka Motion Road Constituency ubak Gigor Mertong, hak ardrik rumpang arajar fulai, ula lethap kerteng kum kertong Jongka National People's Party. Nak benta banyak hun yak election na Motion Road Constituency, kaban salong hak arpenyo trik rumpang arajar fulai. Ya ubak Gigor la senran lang di kibahiyang sem ki Jong kinongkit kam Jongka NPP, lembat kipat ba nong kersian Jong na Motion Road. Gigor Mertong having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Katong nga kabaneng kong ada education po ka consensus ni namar barabor hi kilidar jungi lokisa pu ya priority ya education aga bedai manra ya ki college proper yang tinggi dalam guna hati ule puti na padau akaling junga katong gowe bade lak nomno dang apoi sa katong anora pe ya people college kabar kadega surok kesenting nidang sadin aduga tata wat ngala persang haganega sansnem atar ngimpat yoi aduga tamre haganega bansawan idang don miki surok ki balong important aduga tata tamtambe sakineki caka badai ha than langmar rengmau satu namar pihak lej dak kijat adu sau kenta sangta itu didai ki jingdon kam ki bakli tu nam tak konsumsi jung ia kata ka jingklan bat muklan nimla ban ong dre nakaleng junga kai ka bangala tre kai ka bangala peni ya usok kamut kasong hastang hakipat ba ban rai nakwa ban ong hakane ka kenti ba nidon kamban perkat ba namar ba kaneka deka sin ka ba arjonga bat nilatip hi ba aganeka kentiru ka sarkar te ngiu iba kanwan be kaju hi te kidai ban sutu ban jit yau nomikmat